Dukomeje rero n'andi makuru, mu cyumweru gishize hakaba harabaye Collective Rwanda Fashion Week ku nshuro ya gatatu, akaba ari igitaramo cyitabiriwe n'abadesigners benshi batandukanye bo mu Rwanda, bakaba baramurikiye abanyarwanda imideri ya. Iki gitaramo rero kikaba cyaritabiriwe n'abantu benshi baje kureba aho abanyamideri bose bamuritse imideri muri iki gitaramo, cyane ko bari bihurije hamwe babiri bakamurikana imideri bahimbye ibizwi nka collaboration. Muri Collective Rwanda Fashion Week rero hakaba haramuritswe imideri yambarwa mu bihe bitandukanye, twavuga nko mu bukwe ndetse n'ibindi birori. Agashya rero karanze ino Collective Rwanda Fashion Week nuko muberekanye imideri harimo n'abafite ubumuga bwo kutabona. Ikindi nuko hagaragajwe imideri yambarwa mu mirimo itandukanye, cyane cyane iy'ubuhinzi. Iki gitaramo rero kikaba cyararanzwe n'ubwitabire bwinshi, ibintu bitari bimenyerewe mu bitaramo nk'ibi byo kumurika imideri. Bigaragara rero yuko abahanga imideri cyangwa se abadesigners bamaze gutera imbere muri uyu mwuga, byerekana yuko fashion industry muri rusange ikomeje gutera imbere.